當咪買啱名聲，騙人花這類啊！你當咪買啱名聲，騙人花這類有冇嘢？nhá nhúc mày sẽ hầm nhé hả? Hả? Như tao mày mày ngắm miệng sang à? Như một thằng thảo sinh tầm bà lạ con à? Thảo sinh tầm bà lạ. Thảo sinh là tầm bà lạ lắm nhớ sao vô con à? Cái còn kéo mấy kỳ bún này xa cái con à? Cái còn kéo mấy mèo. Kiểu cái mấy kỳ bún kỳ đâu dòng à? Kiểu à như thảo sinh với thằng ca 13 điểm con kiểu mô bán lơ kiểu cá lưới mô bán lơ cái con. Hả? 13 điểm cứ còn mô bán lơ à? Bởi tí cái mấy chèo à? Phiền mà. Thảo sinh 13 điểm mà lấp nhiều con là phình nhiều ca. Cái còn mô hồ bán lơ bà cái còn à theo à phát chạy phát chạy nhiều con lấp mà cá à thảo sinh tầm cái 13 điểm cái lấp nhiều con là phát chạy. Cái còn à cái ông mô hồ bán lơ cái còn à tiếng ra根本上係騙人類啊！cái騙mà cái à thảo sinh à 13 điểm mà lấp ngay是要那六起，點解要六起啊？13點講嘅咩啊？幾講摸河班咯話，幾講到摸河班嘛，個女話13點都講摸河班嘛，幾講啊搶騙嘅女話幾講啊騙幾唔知為啥哋嘅人幾講啊？頭先啊搶啊嚇摸河班咯幾講啊搶騙嘅女啊？你騙啊花姐女的你係哪啱命啊？你係咪冇實啊嘛啦？你冇本事騙你冇哪啱命搶你騙家花姐女的你啦生嗌肯答我老公嘅名的話，你嚟問豬腳好你你騙啊花姐女的你幾答啱命啊？第一幾個印尼嘅police和香港嘅police合作話。第二咧，佢都講咪嗬講第一咧都印尼嘅police和香港嘅police合作。第二咧都係喐埋都搬女啊人道臉聲嘅強學白，係啊，佢兩三咧強迫快嘢咧騙嘢嚟女啊，呢隻印尼安拿槍咧事實咧基本日全人飛落暗間識見滅落去話，按快才看一面唔出去。真正人家講好人好謀生沙失，真正要人你幾位去好人好謀生沙失啊！即係看唔出人都安排心肝嘅人春人飛到本日鉗落暗間你都得到花姐女你幾多冇實物啲人你裝上係交本香港嘅police。我係交本香港嘅police，過嚟肯要家咪13點㗎，跟喐每人上咧我微笑視頻要家，佢就到印尼人上咧，佢大家13點嘅小職工動起咧話，意思佢講佢巡女破來佢講啊，有巡水啊，叫佢巡女將巡水樣破來佢講啊，事實嘅佢講意思啊，騙人嘅女騙我家一水樣錯來啊。咁咩啊？佢騙啊！花姐女講10條就10條，20條就20條，30條就30條，咁咪破滾下咁上次人喐妹咧，人記得啊朋友家，佢甩人來講啊，叫佢你到啥意思唔係做工了，佢講啊，俾按好睇緊，唔係做工了，唔知咪緊，佢講佢從女常嘅水樣破來緊，事實上嘅意思佢騙人嘅女啊，你騙啊花姐女有個水樣錯來啊。咁咩啊？花姐咪寄錢到呢本寄行計年啊！花姐寄講8條本寄咁咪騙女騙到錯來呀！佢講佢騙啊！花姐女寄行大眼命啊！真裝掉那位，你騙嘅女你冇大眼命啊！佢係咪香港嘅police嘅命啊？真裝係啊！家下家上嘅都那係police。那係香港police廳，即係話俾佢聽啲兩隻人熱襲台灣黑，熱襲到印尼黑，我講佢騙香港仔女，佢心都講㗎佢假，事實上佢冇辦法，不啲佢騙女話，花姐用50幾
先用去天花就用去啦，記到今日講含佢記你家識天花片類呢啲啊，天花片哪怕這類啊，佢天花片哪怕這類啦，佢還愛大眼命了啊，現在係睡不着去。人唔會少你冇，你肉唔夾啊，但白啦，你佢切兩三都按樣嘢啦，朋友家，佢啲少你了，係佢啲少你咧，個偏出咧，偏人嘅女個最少你啊，偏人嘅女啊，做普通夾咪有做切咧，個一樣，個三樣嘢都一樣，喊到佢偏人嘅女咧，佢唔是本人做到，就係跟肉唔跟按人台灣喺度，係冇嗱阿花仔跟按難。你含佢滅啲女命人多女人呢啲啊，只係滅佢唔到啊。你分明啊，像佢騙啲女啲講到用足命人多用啦，啲啊講印尼女夾白條啦嗬，講而家香港呢識幾十萬嚇，所以啲女啲唔命人睇女啊，加上佢唔係香港啊，佢出台灣啊，而係印尼啊，你分明啊。佢面皮事實按樣人咧，佢。唔啲少啲嘅朋友家，見啲少啲嘅，我話有啥講啲少啲嘅呢人啊，冇面皮了，佢係講佢啲少啲佢唔係騙人咯，呢啲啊，佢騙人花仔女都咪嗌俾嘛咧，因為你咪帶動眼命啊，你夾你帶動眼命啊，你騙人花仔女你帶動眼命啊。你冇帶眼命，你分明啦，你做你騙嘅，我冇資格嘛而家，但係你假恁帶有眼命啊！你講香印尼嘅玻璃絲甲香港嘅玻璃絲啊，你愛做我落案件啊！你哋你賣香港嘅玻璃絲嘅名聲啊！嗰13點咪係樣啊騙出啊！事實計咪有計中上啊！我呢度冇，唔知邊個背去啊！大家試下簽下咧，我簽計中上先。我試下簽嘅中上講幾轉去新教養大家淡白啦，人啊今年長未生落咯。嘅手指公東西兩隻，嘅意思佢按強騙啊花仔女啊騙，佢根本佢媽妹喺個學校咧，佢講啊花仔女女本人騙錢喎，佢喺講一樣嘅威你看下，係啊，佢喺講啲一樣威啊，佢都冇良心嘅人吹過，戰裝啲人啊，佢意思喺盲騙超係冇話殺人踢啊。意思呢跟肉妹嘅意思啊，啲阿花仔女係咪不如騙超啊？見到按殺人係咪騙超嘅女人呢啲啊？你看啲咪年朋友間，我看簽到冇啲講計本日嘅隔13人嘅裝相啊，講嘅兩隻手指公東西啊，意思佢按強騙女啊，啲意思佢按本事騙阿花仔女啊。係有啥條看那邊一段樣相，我特別愛看嘅樣看呀，我看嘅樣呀，佢講按樣嘅兩隻手指公跟按樣，嘅兩隻手指公跟按樣嚇，佢隔13點樣相，佢記得咧嘅手指公名樣啊。事實我喺咪搞搞笑笑簽啦，我就按上本人家不去搞笑笑咯啊。我上啊你哋我上鋪冇喎，我上鋪冇嘅相我啦，簽唔到啊，我成日落去搞搞笑笑簽呀。而家唔係講埋，因為啲佢騙啊花仔女咧，佢大眼命啊朋友家，然後你騙啊花仔女肉賣啊，台灣嘅肉賣，隔籬咪有啊槍，你騙啊花仔女咧，你大眼命啊，你分明啊，你大眼命啊，所以啊，我都愛唔中意啊，我愛悶你啊，當咪以為騙啊花仔女，以為大眼命啊。嗱，呢間搞搞笑笑啊，呢間搞搞笑笑係啊，嘅啲度嘅東西啊，就是啊，切得粒啲咧，你夾唔夾咪意思即係呢度看間呢搞搞笑笑嘅 group 間，將你為粒了嚇，啊你愛看翻咧，啊你即係你又夾埋呢啲啊朋友間有啥
訓練間唔愛唱愛叫嗌了嗌都很曉誒，啲間舊舊少少啲代東西，嗱要老幫白講切間上下切間粒間你就喺呢度夾嘛。我看呢講13點間，上次佢舊舊少少度未按鐘未呢個咪有佢未要人家筆記下筆記落去，我看人要望下，但邊間上鋪冇啊，啱上俾出嚟咯，我唔記得咗。我掠鐵手機千萬啊，定佢攞下，我看下會。佢騙話反正你有散記得啊，喐妹講過你幾位家台灣人喐妹啊，佢講啊，佢台灣暗殺叫佢陳女沖沖家水樣破來你記得啊，家佢識講本意堂啊，意思佢騙話反正女啊啲好似家水樣破來啊。你喺度分面啊，佢行喺度分面啊，幫病人行唔分面啊，可以，佢行喺度分面啊話，佢意思佢講嘅佢幫人花仔都算啦，超難送佢呢本佢日下佢講嘅識條啊，嘅意思一樣啊，佢行喺度啲嘅意思又計上次嗌行啲嘅意思啊，佢嗱啲嗌上下啲朋友家嗌上下嗌行啲嗌到識碌啊啲碌佢都晒講係咪啦？呢已經講3湊6盒啊，你頭先啦。即係3湊6盒咧，佢講係咪咧？佢人二分湊落去咧，佢講係咪咧？等人係講話佢啱強騙女啊，騙男花仔女啊。被已經係喐妹架槍被騙男花仔女咧，朋友家嗌是冇資格買嘅啊。你樣羅出格爾講嗌冇資格買嘅，因為當咪咧阿花仔唔係啱嚟晒，佢冇啱先切啊，佢騙咗女見嗌冇資格買嘅，但係俾佢搭落香港嘅玻璃絲格現呢玻璃絲合作啊。佢個作藝咯，唔驚啊！呢啲花仔跟喐記裏邊嘅，或者佢騙花仔裏埋啱名聲啊！呢啲又咩講啊？罵佢嗌悶佢因為資格唔講香港嘅玻璃絲啊！兩個意思啊！上間喐妹啦，見佢記為大金大橋大條幾多咪啊？咁冇用，你騙來啊！喐妹，你名聲冇出了，你騙出馬都騙出馬啊！千萬人唔本人講，都咪應該未講嘢，因為槍啊啲。喐妹姐姐，佢講瞄下兩毛香了，香埋呢2月3月了，佢講玻璃絲作佢了，佢講緊。事實我簽我看下先，慢慢簽埋先，朋友間咧，要俾啲時間我，咧，我簽埋嚟先。家13點別使講填發錢到嘅時候我識你啊咧，呢度咪有搞笑 group 嘅咩啊？呢啲啊。3到YouTube喺度夾咩啊？我填發辦一上買，你講話叫我填發錢多嘅上都係咁講咩啊？填發咧一定要一上嘅，因為你打開咧，你咪有你別晒粒間，你擺落YouTube嘛，不然擺落 YouTube 一日下減冇要啊，嗰上你買幾百樣看到要啊？呢個我跟你講啊，你從家13點我咪講上次不然家不嚟未喺呢度啊？你看下嚟，明得啊，明得啊，然後你先啦，朋友家，你行你冇帶眼命，你騙人花仔女冇帶眼命啊！呢啲啊，你帶眼命咧，我唔可能話用去當冇事先啊！你可能呢啲啦，兩個半有啥看到朋友家，呢啲咧佢記呢張相，佢記呢張，哎呀呢張係啦錯啦我讓下來先，讓到咧，等下先讓到呢張相，家我解釋俾你聽啦，還有張。哎呀，等下先，等佢過下先。等下先啦，朋友加翻重新嚟過。等下先下，重新嚟過先。佢騙花仔女離譜啊！香港人講啊，離譜啊！呢啲啊，你騙咧，你唔買啱名聲啊！因為你買到啱名聲，你講香港嘅玻璃絲嘅現呢玻璃絲啊，翻嚟個翻才又講人係張相先，你隻槍緊你張相我解釋咧，今行我解釋俾你聽啲朋友家咧，
你阿青咧，你啥到阿花係一咩啊？先解釋你裝上跟橋人啊，但白啦跟喐妹人嚟跟，喐妹盡起身教養自己人跟，你看跟喐妹小子公啊，朋友跟要忙嘅小子公啊，你看可能喐妹小子公啊，當咪幾位事氣量啊小子公意思嘅安強騙阿花仔女啊，要你婚姻咪講咪意思嘅咪有。老人家講嘅安強變達啊啲啊，安強騙女啊，看到啊個小子公，你看到啊兩隻小子公動起緊，意思嘅安強騙女，你看啊，你咪求人盡見你人嘅格但白啦兩三，當咪幾位燒起兩隻小子公啊，朋友家，你識嘅意思啊，話本有餐廳嘅騙到阿花仔女啊，安強騙啊，嘅安強騙女呢啲嘅安強騙女啊。同埋嘅李莊上很要裝李莊阿青幾兩公婆嘅，阿青咧都隔嘅老婆大田啦，咧幾兩公婆係可能係做戲啊，呢啲朋友家做戲啊，做熱雜咗人家熱唱戲本阿花仔，佢嘅李莊上次幾本阿花仔呢啲啊，嘅意思講本阿花仔聽咧，嘅老婆將四方五出啊，隔阿花仔隻女啊，隻35條啊。佢係騙阿花仔，唔係騙喺度5啲啊！報告呀，你裝上咧阿花仔解釋幫佢聽啊，佢講喊我佢講啊，講嘅你裝上咧，佢來阿花仔度門嗌，講嘅你裝上度係阿青嘅老婆噶，佢講佢裝四方5出啊，佢係裝四方特別裝5出啊，實之門有冇聽阿花仔講佢實之門啊？過嚟咧見門阿花仔隻女隻35條啊，朋友家。佢個阿花仔隻女隻35條啊！呢是係要嘅啊！嗱，呢度阿青佢到自己老婆兩手大田間，佢到大力田發間，佢到基本阿花仔啊！佢人熱裝人樣嘅上啦，佢要基本阿花仔，佢講嘅阿青阿花仔講阿青阿花仔講啊，叫嘅老婆將四方5出啊，阿花仔都夾嗌講，叫嘅老婆呢已經講實之門啊，你哋將5出咪叫實之門咯，呢啲咧阿花仔只係35條本嘅老婆開多將4面啊，你阿花仔學嗌聽啊，係啊，家係咪學言啊？阿花仔叫呢本嘢啊，根本熱咧佢講埋咧，佢講阿青阿花仔硬拗啊，佢講佢一女本人計超啊，你嚟晒講啊，不一對喐咪講嘅，一女本人計超啊，佢講做人對冇人用去啊，人借嚟女本人而講嘅用係乜嘢跟唔無咯係冇嗱，人家真跟白人借本嘢，上年喐咪你向咪知白嘅門嘢，你睇翻50向咪。係啊，你向咪只拜騙人啊，你又騙人啊，你話生冇面就生冇面嘛，係啊，生冇面就生冇面，騙人你又騙人啊，你話唔會笑你啊，你冇你面係樣噶朋友家，因為當咪咧佢唱我加13點，而係佢加13點為好啊。嗰些人用人家講係人用人家說人用嘅人就係人用人家冇叫了，佢唔啲時候咧係佢啲時候咧佢咁騙人，你咩咧間炒樣嘅事啊？係啊，自家做人生咧騙出最點知嘅，人家跟你講唔怕，你話你跟人頭女咧，而家人係唔曉講嘢啊，你分辨啊朋友家唱之下自家為情苦樣下。自家夾朋友家頭女咧，自家朋友唔咁困水自家，因為當咪咧跟你冇女你苦到自己頭，你騙是唔相同啊！騙是講到你以為咧你騙人嘅女啊，跟人本嘢騙落家叫吹過咧係乜嘢？係啊，跟人本嘢騙嘅女叫吹過就阿花正樣下，嗌啲佢同嘅特別係個女落嘅人吹過呢啲啊，因為叫熱責勞言啊！你話你以為東西咧就唔相同，家冇人冇隻咧，你講落去。係啊，而家冇人冇隻東西，你講落去讓我嚟騙嘅女啊，隻眼冇神物緊，自家人生肉就咧唔好話，自家心肝係肉就唔好用騙人嚟分面咯，你冇女你自己頭，
用迄唔袂兩班，或者你苦到家己講，阿花姐講，阿花姐本日有件事啊，你本年啊，像比以前甲苦用下講笑啊，啲朋友講，你家己頭咧，基本日有唔同啊，特別你騙佢有唔同啊，像你人有每個阿青是擺明係騙阿花姐喎，你啲啊，但你講你家己交代基本日阿花姐含2萬2就係每萬啊。頭先13點啊，甩腰看嘛，我先我要溜去，我掠，我見人甩人掠下邊咧，我要溜去13點講係乜呀？佢講咧，佢講騙啊，佢講嗰啥搶騙啊，佢講啊，講騙很，又係帶有假名咧，佢講啊，特別佢再冇當牙，佢講啊，意思佢騙到冇本幾類啊，又係拿假名去騙，佢講啊，騙阿花姐啊，係啊。咁樣係，你問我先啦，我看下先。你看幾多肉梅，你看下，我看下先啦，朋友，你幫我看下。事實呢段子頭先嘅段子唔同。嘅意思啊，佢甲花姐講啊，甲玉梅講阿青啊，佢講係講嗌本布利斯作戲咯嚇，甲布利斯出查下鼻又嗌冇好濟喎，佢講啊，然後而且嗌本布利斯作戲咯嚇，佢為先問嗌埋用下，嘅意思超能送下鼻查下鼻啲度嘅東西用啊，意思夾到下鼻啲度查嗌做個賣東西用啊，阿青甲玉梅甲阿花姐講啊，你愛分堂甲你嚟人呀，邊日堂咧？佢講到我要隨人用啊，睇朋友講，事實阿青甲阿花姐講，甲玉梅講咧，佢先都當我要隨，佢先判我你了。阿玲英講咧，佢先判我要隨了啊。特別我咧日日冇卡錯啊，朋友講乜事情都冇啊。特別佢按實講本阿花姐堂甲本玉梅堂咧講定我按從本布利斯作戲了用啊了。嘅意思講我咧從我本布利斯作戲了用啊。佢阿青甲玉梅甲阿花姐講，嗰時等人嗌苗下兩是本布利斯作戲嘅話呢啲啊，佢講佢作藝時間查下鼻咯，佢講到查下鼻咯話，咁前誇張我下，前誇張間，事實間冇人有生勢，佢呢啲阿花姐是叫呢本句話，當咪我講玉梅佢甲淡白啦，兩曬盡盡呢啲為人樣嘅相咧，為人樣嘅相咧。佢當咪為人兩隻小子公動起邊係，佢介本日咧，跟玉梅佢粒咧，佢都要講了，佢講咧，佢台灣咧做條路嚇，佢講嘅攞得水樣泡泡來，佢講啊，佢叫嗌做叫鳥沙雪寶咪做工，佢講啊，佢咁樣講，其實要講呢幾位嗌要朋友家學嗌堂了，叫鳥沙咪做工，佢講啊。叫佢傳女想傳水樣婆婆來，事實間女都唔係驚，加花姐記嘅，咁咪有水樣婆婆來嚇。佢講又唔係生啦，特別佢講到基礎呢啊，事實就係阿花姐基本記啊，你啲騙出來女啊，本年後朋友家騙出阿花姐來女咧，佢講佢傳女傳到加水樣婆婆來咧，佢講啊。佢解本人嘛，花姐佢肯講啊，叫花姐叫一女本人記超了話冇女有嘢，佢講啊嚇。佢肯講啊，我係話冇啊，接緊人生啲朋友。呢是唔同啊，呢是劈雜了你啲，呢是劈雜了啊，你有朋友家呢是唔係頭先啊，我解本日係跟下嚟嘅，呢跟下嚟嘅。你喊腰啊，我你就下邊我mang腰撳過來啊，你啲我識撳冇呢事啊，我攞呢叫了你先跟計本日啊，你計本日嚟跟，
Nếu ngay biểu sáng lớp về gan. Nếu là ngay biểu sáng lớp về và anh nhân chỉnh trong gan, để hà lý gan, biếng hà. Cái hạ cái thì cái hạ phải còn cái hạ cái phải còn họ ngay còn như cái hạ cái thì phải còn họ ngay còn như. Thế à, nếu xem cái bún hà lý cái, cái nào ngay sẽ make dùng đi chợ và ngay dùng đi chợ và như thế nào ngay sẽ dùng đi chợแล้วđi chợ vào như thế nào nếu都係佢講係煩人như thế nào呢些係香港嘅話香港係比較喐唔講嘅呢啲佢偏南方這類嘅佢其實咧唔係要都文人啊要成文人啊佢要想麻煩咧呢把佢就根本亦冇嘢嘅話冇真cái thổ lối cái đồ chọn bún làm mày chế đồ bởi dù chọn bún ngay nhung này phát chế nhung mày còn cái thứ bún tạm bả là gì chứ cái em còn muốn ngay kỳ món gì chứ nhung còn bún ngay thằng chế dùng muốn ngay kỳ món lo hay món ổ đi quả hay món nào nhí mò còn ngay chiều nhí kỳ lấy nhí cá xin nhí nhận kỳ trong cái hàng xin nhí nhận cái ngay kỳ ngay nhí chiều ngay kỳ lấy ngay bún nhận nhí ngay mày để chửi đồ nhí nhí phun miền nói nhí nhung mày còn có gì hiểu tí quý kỳ hay hiểu muốn yêu văn化。所以番仔啫，真抗議潮幾女跟喐妹咧，熱識爆就潮番仔幾女過嚟番仔講唔係幾出無嘅番仔嗱你隻咧熱識爆潮番仔幾女番仔講唔係幾女幾難送無嘅番仔，人嘅小子講我那日上去玻璃市攤了，因為你講玻璃時間，佢間講玻璃市，喺玻璃市做嗌間，啲人一上到去玻璃市攤，因為你講那玻璃市咪嗌間，佢間講那玻璃市咪嗌，用玻璃市用香港嘅玻璃市咪嗌間，家人一上到去玻璃市攤，到你交嗌咗，咪嗌咪你哦。你按強偏香港這類香港這類咧，你可以淘，可以自己淘，你褲袋咧，你可以自己淘，或者自己講，佢本意咧，佢冇好講嘢咧，真正佢用心本意然後佢冇好講嘢，像番仔，像有啥咪褲比喻講笑你個番仔講番仔一定本意但係咧，你唔好太過分，提議咧唔好講下講個一隻咧，佢冇用偏見呢呢種係咁樣講事實呢咪有呢阿青呢偏南花仔女咧，佢下那啱命佢下那啱命你那啱命就買啱乜嘢，而先那啱命嚟偏南花仔女，啲小呢既然你講咪都冇用喐咪加上阿青，你阿青妹都未永識出嚟。你也會就也會喂，像你也會像你跟啲人問你你揀咗老婆騙啊，花仔女啊，才能講用細房出得愛開多咧嘛最好唔好啦，啲你騙嚟你嚟女行講凶不呀？騙你花仔女行講凶不呀？佢根本亦講叫一女本人騙超冇女有你佢講假如講金咪係氣話，你當買金意思你係合樣講意思係撥金本意看你睇下喐每架番仔講乜叫番仔你等幾香苗下兩香埋你2日3日間，即係你2、3日交大威佢講本幾香2、3日青講等幾香番仔青講等幾香佢講你睇下隔呢啲朋友隔呢你聽到我車你近日交大威又花仔做呢度係正式你又幾多電子花仔
喺前到咧，喺啲集田房喺冇過來啊，加13點。叫花姐定幾香，花姐定幾香，看見名要叫作香啊，看見名要叫作香啊，佢看見名要叫作香啊，喐咪甲花姐講啊，我上門嘢朋友家，從呢樣嘅咪拿啱名聲係騙花姐女啊，你喐咪嘢係買啱名聲騙花姐女啊，你買啱名聲騙花姐女間，係啊。你買啱名聲咁騙花姐女間我本來咧，我啲朋友家係講佢唔係買啱名聲咧，喐唔係買啱名聲，我是冇資格買嘅呢啲啊，因為我嫁花姐未買親戚啊，我冇資格花姐未知道可以買嘅，因為佢帶啱名啊，你看佢花姐苗下兩日等佢向埋你3日間，叫青講間。青到大田法本人喐咪謝佢講緊，幾都講青講，喐咪都講青講青到聲喐咪謝話，喐咪都講青講你看呢兩沙跌嚟跌去有何幾兩沙跟別沙要溝通，所以青咧嫁到花姐女咧，佢都幾個朋友嚟嘅，年頭先係13點咪粒，有晒要看啦13點咪粒佢未去無啦倉喺度咧，佢未滿夾貨佢講夾貨女係咪見一喺度叫花姐香港花姐女係咪見一嚟嘅你夾貨都13點叫係佢講都咪為正一嚟嘅你見因為佢講驚咩不到平強驚咩不平佢講寄來本寄佢講其實咩講價話強驚加花姐唔知俾佢定係價本佢係用班做，不過佢見下13點咪計粒唔丟出冇咧係冇出有晒可以加粒喺度聽佢講一冇好辦了佢講花姐你聽人你冇好辦了你一淡白啦講因為佢講佢冇好辦你啦花姐你時只要聽咗好辦你啦女因為頭先係談13點講佢冇好辦你了叫冇好辦了講啲女佢講13點講咧叫佢冇好辦了叫佢冇好辦咯，同埋咧今日跟喐咪橋人係幾時幾粒人來佢講咧佢傳女常常傳水樣破來佢講朋友間人記得佢講過呢幾位叫佢台灣話賣豬肉，事實賣豬肉是唔係按號傳你知喺香港啲人賣豬肉都唔好傳咯，咁豬肉全便宜，啲一年嘅豬肉為貴冇香港豬肉全便宜因為香港嘅地方咧，我有晒講咧，香港嘅地方咧，佢全照顧咧人民你啲朋友家，像今日咧，你都稍微做工咧，做錢到呢啲嘅貨物係錢貴點解佢賣錢貴咧？你都啥要旅行買戲樣咧？喺講有啥錢唔到工作咧？人家講咧經濟唔好下，嘅東西嘅物價咧未錢便宜未跳落來佢未便宜不一樣香港係計人民超好用起嚟呢啲佢為便宜，今日香港嘅豬肉咧錢便宜，5,000蚊幣個貴你今日錢便宜，所以跟肉賣咧，佢台灣賣豬肉咧。佢要接要再好按好長你佢都係騙花姐女嘅有晒講，佢基本要講賣豬肉長，佢講佢開心兼店咧，加個豬肉台也會係店啦，佢賣豬肉從今日咧熱裝台樣型啦，從一樣型嚟台樣咧四方熱裝，你咪熱條豬，你咪擺喺台面加識叫店你啲識叫店事實熱裝豬肉台佢講熱間店啲3間豬肉台咪3間店嘅意思事實先賣豬肉賣豬肉會係3間2間啫嘛，嘅老公間幾間啫嘛，你個賣豬肉全好長賣豬肉算咩好長見下你咪台灣香港都一樣呢啲
台灣香港一樣啊，今日賣東西啲唔係好錯啊，像間屋冇樣嘅，喊到叫嚟主題啦，冇主題了，可能呢一件要人家自己撐嘅話，呢啲啊，係講啲兩公婆去做唔到嚟蝕啊，唔係嗌講機啊，你又做人家講做嚟格蝕啊，今日佢騙到阿花姐女係又作鄉作客啊，呢啲啊，騙到阿花姐女就作鄉作客了啊。你識落叫，你騙人嚟攞電子嘛，係嗌做嘢嗌咪細啊，咁樣生借客啊，係個嗌係你喐咪啊，嗌咪細啊，咁樣生借客啊，嗌人要識少啲啊，啲啊別嗌係你喐咪啊，嗌嘈啦，頭要傍飯，叫人識提下工啦，咪加榴蓮搵香咪就嚟前開咧話，咁呀花姐女吓。橋人有晒要看啊，跟喐咪叻啊，佢咪買半箱榴蓮進嚟開下，梗係叫女咩？家姐騙阿花姐女啊，近有晒講買半箱榴蓮進嚟開，有散幾隻啊？呢度我近意講啊，所以咧認識錢啊，話呢啲啊，騙人係女很凶嘅回事啊！見埋啱命生間，埋啱命生間，廿聽你就又會聽去，咁撳出了啊！你賭我春園歡人事啊！跟你講，你也不要就也不要咁出嚟聽。你買啱命商品啊，花姐女你按咁死幾項目嚟嘅？佢買啱命商品啊，花姐女啊，又驚公害。買啱命商品啊，花姐女喎。買啱命商品啊，花姐女啊，生冇面人。長年養人啦，即夾人養人嘛。你只有唔啲時候，你係面皮盤間，熱人到暗本人西騙出間啊。所以呢騙出買自己都熱用啊。蝕人養嘅飯，呢對人人養嘅堅嘛。蝕人養嘅飯到大人養嘅過呢啲啊。你人家講同熱種人啊，即係人家講熱種味咧，蝕千種人間。咧其中熱種味，即係蝕落呢幾隻人啊呢啲啊。你即係其中熱種味蝕落呢幾隻人啊，騙出嚟啊。啲啊騙人嘅女啊騙到很似前風光呢啲啊，佢騙人嘅女係騙到前杯水前風光啊，佢很似騙到前杯啊，你佢應該騙嚟啲女啊咧，係二本係騙人用啊，佢杯水用啊，二點支本係騙人女咁嘛，二點支馬咁嘛，人女本係騙人用啊，佢先都係前風光啊，啲二點支。認真人女本係騙人用啊，其實冇得到騙人嘅女節惡啊，你啲啊做節惡啊，為侄子侄孫啊，其實冇用上啊。假使為侄子侄孫嘅朋友家，你冇呢度唔為，假時間忙掉事啊，跟你講啦。你騙家老人嘅女咧，假時間忙掉，假使為侄子侄孫啊唔好。像別人你夾人頭啊，假要唔相同，係冇啦，你苦到你夾人家講，人家多lòng嘢要唔相同，係冇啦。跟人間戰爭係三金人本意嘅，像啲人以為別人自家講笑樣嘅朋友家。像啲人以為窮樣一樣，阿花姐你好冇本係協調，本係二協調，係阿花姐係本見未本，人本就好了樣啊。家其實叫三金人本嘢人呢啲啊，佢唔會罵嘢，亦唔會講嘢啊。像你講家佢借間借到唔會還間，啊佢肯定講嘢噶。呢啲啊，你都唔好講，要講你啊講家唔需要啊。像你人樣啊，像你提電子樣啊，嚟提電子樣啊。跟人家本件六條嘅聲係強我白話，佢係電子話係乜嘢啊？唔有呢隻啊，呢隻啊，像一樣係提電子嘛，跟人家本件跟喐妹啊，跟喐妹湊花姐妹姐，佢三人本件六條聲係強我白，像你係電子網係乜嘢？像你係本人嘛喎？像你唔係西藝球白跟你隔你冇呢你隔喐唔頭，隔花借頭幾人本咪好了，你唔需要西藝咪唔係本係慢嘢，你係點知話㗎？既然你就會過去了，係你小呢嘛？像呢樣騙花借你係小呢嘛係乜嘢？你騙花借你係小呢嘛係乜嘢？係小呢嘛？你係小呢嘛騙人哋你係小呢嘛係乜嘢？
小李噶，但俾佢唔啲小李話，佢肯似來應該啊，反正你俾佢騙話，佢基本人們啊，反正有你俾佢騙超啊，佢講啊，有冇理由啊？過嚟佢肯講啱兼埋係得話。à ngay cả như còn ngắt kim nha ngay cả như còn phải nhiều cái ngắt lấy kiểu xùi là ngay bay lý tổ là như hơn à muốn tôi à ngắt lấy ngay xích ngay cả như còn phải nhiều cái không còn gì nha ngắt lấy xí kiểu xùi là ngay tất nhọn ai quay còn gì là à dù có ngay mày cái nãy thì mày luôn à hay ngay tất nhọn ai quay cọ lót theo nhỉ ngay coi thùng hành dữ à hành chuyển tao à ngay nãy trở lại tao mày xem ăn tối rồi yêu tối rồi ngay東西ngay向係晒向加13點ngay冇向平nhiên係冇cái電子嘛啲啊咁又困咧幾多錢撥嘅kiếm出來家係kiếm未kiếm出間二未啲嘢了係冇嗱唱緊喐咪有幾腰支幣啊腰嘅係平nhiên嚟bị gì ngay trong như喐咪ăn腰lấy ngay平là phát財rồi lấy mày nè係冇嗱你ăn tối lấy à ăn tối kiếm mà你平là phát財lấy到mày nè電子嘛喂你再做人按菜量哈，家都落到愛時啊，騙十年嚟阿花仔女度咪嗱，騙阿花仔女哈，那眼面上喎，那眼講poli士作藝的話，你按強騙阿花仔女咪眼面上，你騙阿花仔女你咪眼面上，上冇面，唔啲少呢係。你骗阿花仔女啲，你咪拿眼命啲，我冇見佢講嘢啊，因為你拿眼命啊，我冇好見佢講嘢，你拿眼命就要見講嘢啊，你咪眼命上講poli士，家你咧上全部差館啊，我跟你講啦，香港係差館啊，你啊我變香港係差館喺度講負責呢度啊，因為你騙到我咧，那香港係政府啊咧，那嚟騙女啊。cái ngày nạn nhân lấy xiong đấy là đi trong xiong biết không? Đừng nói lại xem nha. Nè. Đừng nói lại. Nè, đi xiong à cái như Hong Kong cái chính phủ cái công vụ đất tổ à chăng? Như cái còn ai dùng Hong Kong cái policy cái chọn ngày cái anh lấy xiong sẽ Hong Kong cái công vụ đất bay去cái công vụ đất hay là như nhập境đó先做你先啊。未作藝咁，你聽人咯。先作你先啊，先作你先啊，你啲啊，先作你先啊，你騙女啊，騙香港啊，仔女啊，你看你面爭你冇仔喎你啊，你咧上咧前當嘅下邊啊，含當嗌啲檢出嚟呢啲啦，你入下邊邊定啊？然後我咧人哋下邊啊，前當一上一細貨上咧一熟咩上咧話，然後一熟咩碟湯少重包定咧話，係咩喺度咪啲特別你架花仔講一熟咩間啊？你騙阿花仔女啫，你阿拉山未多嘅你阿拉山未多嘅，未強騙嘅你唔啲少呢樣嘢咧。我跟你講啊，花仔頭先13點咪粒要看到嘛，要看嘛，佢講佢騙人你冇好辦了，你13點講嘅啊，佢講冇好辦了，佢講家佢係騙你啊，佢講佢又會做嚟呢班嘢13點都講你佢會出嚟啊，我是要6嘅啥，我哋下邊要6度13點講嘅啊，佢咧花仔我啲要看咧望我都係用語跟你講嘅花仔咧。cái tầm bà là lớp thổ sen nhá tầm bà là căn du là kia anh du thì một lá xong ở tòa can kia du muốn gì chạy nhìn mà kia còn nhá phát chạy Hong Kong phát chạy du kỳ lý bên nhân để cần nên mò kia muốn cà phô tụi anh kia còn du kia anh kia còn thế đi東西含kia kỳ cà phô để cần nên kia còn đi phô sẽ chăng mà kia còn chăng còn cả kia kiểm cái mổ phết mổ kiểm cà phô muốn cái kiểu như tạt ở du lịch môn cà phô muốn 13點mà như tạt ở du lịch môn kia còn bây giờ kia còn kia nặng mày ngắm miếng sang kiểu ngay chơi mổ tàu kia còn ý思chăng mổ bên 13點lấy đặc biệt kia còn kia cả kia kiểm cái mổ phết đó咧cả kiểu như星期3檢又冇，跟住之後講禮拜又講過2日又冇個檢，結果首先13點又講出嚟
事實上，花姐是要本來佢兼淡白啦，係無法咧，特別佢識係大家女啊，佢識係去啊。你也請伊別安排識嚇，你究竟該夾8條，你哪係袂夠女嚇？你冇好辦咧，請你啊，你咩出嚟夾花姐交代下？事實前當人家講你冇好辦啊，你拖花姐講你10日每下，家根本你騙花姐啊！你可能班偷嘅，根本你係寄先講嚟香港，你嚟香港做咩？你意思你嚟香港撥花姐兼盡人哋樣啊？兼你家女嚟撥嘅兼樣啊？你夾花姐講嚟香港，你嚟香港做咩啊？佢根本要講佢嚟香港啊，佢講嚟香港佢講嘛，所以我咪問你啊，你嚟香港咪咪啊？你嚟撥嘅兼咪咪？意思你兼嘅女本嘢計到了，嘅兼冇唔曉計唔到，嘅兼嚟香港撥樣係。你現在可能一樣行事嚟撥香港花姐兼嘛，佢講佢本意佢講啊，叫佢嚟香港問花姐話講佢唔啲橋女啊，唔啲10條係幾條啊？花姐都含義問佢女話，你喺講嘢嚟香港要講唔叫女得，我第一嚟得你睇下，佢講乜為幼稚啊？佢本意花姐報出嚟嘅聲係嚇到佢。花姐都含義辦女話，如果嚟香港，事實佢冇女學辦了，呢東西了，佢冇女學辦花姐了。前當然都估計又佢冇女學辦了，咁女本嘅用係曉啊，佢冇按規辦了女啊，事實佢啦，佢認你啦，佢都聽人hết啊，聽人家hết啊，佢冇木冇啥噶，我參加13點同佢本嘢講佢噶，佢跟人重點，佢頭家店咪水嘅，冇木冇啥人啊，呢東西啊。呢啲係真係假啊！特別係談緊13點樣講嘅，事實朋友講係講到人樣咧，係做份啊，因為啱嚟上學讀書啊，記得啦，聽下你要你冇女學辦都好咧，你係夾花姐交代啊，你係夾花姐交代啊，你冇得代樣點攝啊，人家講你賺啲哦，你唔曉啊，我跟你講嘅聽咧。你講係乜玻璃絲乜嗌間？家人一呢張上到香港嘅玻璃絲嘅講負責啊，我變含佢變落去。家人你嚟香港出作業話，因為你騙香港仔女啊，你啲啊，你騙香港仔女，你夾喐妹啊，你騙香港仔女啊。家人你一上車講負責啊，香港玻璃絲嘅講負責啊。你以為嚟香港咧，你落件嗰陣佢撳架田路咧，你涼晒上出嚟就出嚟啊。佢本嘢落咪本嘢落，佢拉你咪拉你啦，玻璃絲要分寸啦話，你跟放喺本玻璃絲拉，今下就拉你了。